وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد. Mga luksakan, mga pagriyakan, mga bubayakan, nagu sulang mabangsami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Paganayrun na papanalamat si Allah subhanahu wa ta'ala si sagyang kaiya kinirautatan sa sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan. Sama na yan na kukumamagaan tanong makaluot ika 10 agut talugawi imanto si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan. Giyutui pupunamaran tanong giyang kaiya kapapadan tanong si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan na mala agyang kutuwa manggal bagtanurun amal, mala agyang kutuwa mati mutanurun na mga amal kipakawit tanong si isa anungan amori. Peragunan tanong si kukapakataling matanong si isa anungan amori. Giyang kaiya di tanong kapagintaw si sagyang kaiya dunia na miya kasay barataya sa lagi dagyang kutuwa paman na di tanong kapagamal sa miya kay barat sa lagi dagyang kutuwa bank account agyang nga nanabak ang account na ayip kidiyon na lamun ketimu ka pirak na ipundunggon na si sagyang kutuwa masa kapakapkinanglan ka na kuha na kagyang kutuwa pirak ka na pagusan na kasi sagyang kutuwa kapkinanglan ang kaon. Nagyang kaya mga amaltan si sagyang kaya dunia na titub na yung mapkinanglantan kung kapakataling matan si isa nung anamori giyutuwi pupunamarantan daap kilang si kung mga bulawan kung mga oras tanong lagi dagyang kaiya ay maknan yan na kapapadalang tanong si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan. Misababsan nagyang kaiya kakatimu tanokman kapakapumagpadatan si sagyang kaiya mapunto ka oras na ayam begantan sa alang nagyang kaiya makapantag si iko kandua kapamangan ni si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan. Mialwi sa hadis agyang ikira lagi da iya ulan-ulan Ramadan natatarimaan wallah agyang kutuwa pang ni si wallah subhanahu wa ta'ala nagyutwi kinanglan aditan mapakandakal agyang kutuwa pang ni tanong si sagyang kaiya kapapadan tanong sang kaiya ulan-ulan Ramadan na gugiyang kutuwa kakapupos agyang kaiya ulan-ulan Ramadan. Baluin tanong so amal tanong sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan at tanitiyasa ayama na yan na kanabasitan bupunggal baka sagyang kaiya Ramadan. Baluin tanong taman si sagyang kutuwa kaipos agyang kaiya ulan-ulan Ramadan na so amal tanong na mabaluy unlimited amal. Kanaba amal ayama na yan na ad na expiration yan. Kanaba amal ad na tama na yan. Ka unlimited amal ayabu pa kaputulon na giyang kutuwa kapatay. Wallah subhanahu wa ta'ala na pitro yan tigiyan manay wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib o pamatig manay wallah ka iisukur ka o uripanak o pamatig wallah ka iisukur ka o mga uripanak na ayatiruang ka na matanasakan na maraniya o tig manay wallah ujibu da'watad da'i idza da'an. Terima anakan so pangani upupumangani igiraman utamya mangani ating mana iwallah falyastajibu li wal yu'minu bi na tarima akwiran ating mana iwallah naguparati akwiran la'allahum yarshudun ka uba kalu ating mana iwallah na makana na usiran uba kalu na makana na usiran pitur wallah atigina sakna tigina marani ako si rakatanu na marani rakatanu su Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kutu akapumang ni tanu si iku Allah na tatarimaan tu Allah dan na banyan ipemberendud kagitu na terimaan wallah pepemamakin wallah ujibu da'watad da'i idza da'an
penerimaan kuating mana iwallah sopang ni upamang ni igira manuto amya mangnis kanyan giu tu igian ka iya pang ni si ikwallah na langulangun tanu saya maka kikinanglan langulangun tanu saya maka kikinanglan si sagian ka iya kapamang ni si ikwallah kasadin sa tau adi pamang ni ikwallah na takabur san sa tau adi pamang ni ikwallah na takabur aya mana inu tanu pitiru takabur agian kutua tau adi pamang ni si ikwallah kapaki sisi nunian akan ubanian kailangan suwallah inun tanah kailangan yan suwallah subhanahu wa ta'ala giutui pitir wallah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum pitir ukadnani apang ni kanurakan katerima angkurkan pitir wallah terima nian agi yang kutua pang ni tanurun na inu tanwai dipaka pendekla agi yang kutua pang ni tanu si ikwallah laborun si sagiang ka iya kapapadan tanu si sagiang ka iya aya maknanian na ulan-ulan Ramadan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam namiyat tiruian ko kiapa katite nian ko Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu atigen manai salasatun la turaddu da'watuhum talu atig manai Rasulullah adidna pamana din pemberdu dagiang kutua pangniran aya mana nian na din pakandu dagiang kutua pangniran inun tanah terimaan wallah talu atig kayam ya alwi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paganerun na al imamul adil yang kutwa datu amontul sudah tu amontul na andid ni ka pamangni niyan si ikwallah subhanahu wa ta'ala na terima untuk wallah subhanahu wa ta'ala ikadua na as-saim ikadua na giyang kutwa aya maknanian na as-saim hatta yuftir giyang kutwa barapuasa na tatariman wallah agiang kutua panganinian sa taman sa di makatengkas igira lagi da iya kadundu ku Ramadan napaka pendek langka agiang kutua pangningka si ikwallah kata tariman wallah agiang kutua pangningka si sagiang kutua tendi adi ingka kapusa si iku kadundu ku Ramadan gitu ditanu ilangan sumasatan uras tanu ditanu ilangan suaya maknanian na uras tanu sa pantag sa katuru pantag sa kambengka pantag sa kamberkada pantag sa ayam maknanya na makapantag si sagiang kaya dunia pakandek lan tanu sopang ni tanu si ikwallah giang kutua ka pembetia tanu sa Quran giang kutua di tanu ka tedentad mi si ikwallah ginan ibu pakadak lan tanu si sagiang kaya ulan-ulan Ramadan lebatan tanu so kausar sa Facebook lebatan tanu so kausar sa TikTok lebatan tanu so kausar sa ayam maknanya na YouTube tulangun apa kailang si ku mga oras tan na lebatan tan madidi bagi yang kutua apa pagusar tan sa Facebook na ipagusar tan ko kapu mamakinigat tan ko mga ulama kanaino miya kakwatan sa balas si sagiang kutua ay mana niyan na oras tan pipikiran yung mga urip no Allah giyang kaya oras tan si sagiang kaya dunia na padaya ko patay pagi sir katan sa alungan na mauri din kesagnat sa palutan sa taman sa dir katan wa isa wallah giyang kaya umur tan wanda tanuriunut si ikwaya maknanya nakang udang ka anto na inusaran ka ko kang udang ka si iku malukin itulu dagiang kutwa ididika anto na inusaran ka ko ididika si mansagiang kutwa kaya lukusaka anto na inusaran ka naginan nakumatanog nanan si isa alungan amuri nailani mo nagiang kaya kapupagintaw tanu si sagiang kaya dunia miya kalala amay ilang kumanga oras tanu miya kalala ay ilangan tanu kumanga oras tanu kapiagiang kutubwa sambo yang tanu tarawih apina kamatirun suisa kauras na dipen kegega akatitin degagiang kutwa tau sagiang kutwa di inian kasembayang aparasi ikwallah subhanahu wa ta'ala isa kauras apina kamatasun na ayama nanian nadita no kegega agiang kutwa katitin degitanu sa hadapan wallah ugi na upama kwaya titin degitanu na makapantag si iku dunia na ayama nanian na api ikatinian na magigigatan ayah sabab nakagi agi itu ba giang kaya inam si iku balas nagupo naman nagutaw asubalas saya na si iku masalungan amori na magaan na giang kutwa kaya pangirkirian na amay ko managutaw asubalas nakas si iku dunia na magaan sumagaan na miya kataling masisa giang kutwa darpa giutui ayah maknanian na da mabubaya sa ta'alik balas da mabubaya sa balas asbasi ayah maknanian na kumasi sa alungan amori gianan mangurip wallah itan wilangan suras tanong pakandak lang tanong supang ni tanong si ek wallah ikatalawa tatarimaan supang ninian nagiyang kutwa da'watul mazlum
giang kutua pangni umyalalim ira mialalim makasupedga na mamang ni si wallah na tatarima anu tu wallah api apan kafir bertiga ayam maknanian na ayam upeginun tulanan kana semuslim taman ku kafir na ini sub wallah giang kutua kapa ginun tulani kiran na ayam maknanian na upama kamalalim ka agiang kutua kafir Kristian Yahudi upama kumalalim ka na mamang ni si wallah na terima anu tu wallah giang kutua pangninian sabab sisa giang kutua kiadalimian leni man suwallah na ayat tebangan yan nagyang kutua mauntul ataw api apan kafir sutaw na basta mauntul na tebangan untuk wallah nagyang kutua mambu muslim nagupun sekalian salimbut na api kamu muslimirun na ditebangan wallah subhanahu wa ta'ala gianan ayam maknanian na malutan run pelikasawan kenapa kagi kafir sekalian na berkahalal sutamukian kenapa kagi kafir sekalian na berkahalal surugian kenapa kaya kafir sekalian na berkahalal agi yang kutua kampina sa ingkau kafir susun so kafir adna kafir amya patut tambunuun na adna kafir di patut tiba sekalian bunua lagi utui ayam maknanian na malutan run pelika sawan si sagiam kaya ayam maknanian na betanu bukti ka pagagama agi aya katawirun sabu adna asar ka kafir na mya patut agi yang kutua kabunuun udi nagi yang kutua ka arah sisi kutamukian ka arah sisi sagiam kutua maratabatian di mapso samili agi yang kutua taw udi nagi yang kutua kafir ayam maknanian namya patut agi yang kutua kabunuun so Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitruyan siiku kaya pakatitenian siiku Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu atigyan manain inna lillahi utaqa'a fi kulli yawmin wa laylatin likulli 'abdin minhum da'watan mustajabah Piteru Nabi sallallahu alaihi wasallam da'watun mustajabah. Piteru Nabi sallallahu alaihi wasallam mata naswallah na aden apa pemakamaradikan yan amadakal amangatau si ikuman kadundo nag kagagawi isi sagyang kaya ulan-ulan Ramadan likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Oman isakataw auripen wallah si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan na adin panganinian atat tarimaan wallah subhanahu wa ta'ala gitui pakandakalan tanu sopang ni tanu si ikwallah di tanu peligita na ginawatan kuya maknanian nakapupumang ni tanu si ikwallah bata dilaborun si sagian kaiya kapapadal tanu sang kaiya ulan-ulan Ramadan ka forsatan waya sutigu pedabasa opportunity tanwaya bulawan oras agiang kaiya aya maknanian na kini sampai tanu sagiang kaya ulan-ulan Ramadan na miyan gitanun na peterimaan wallah sopang ni tanurun na ditanurun ilang na giyang kutwa orastan na tigitanwa ini subu wallah giyang kutwa kapamangni lalayon tanu kapapalada si wallah si sagiang kaya aya maknanian na ulan-ulan Ramadan anta kakana ba ulan-ulan Ramadan uwid na terimaan wallah tarimaan wallah sopang niyo mga berapuasa si sagiang kaya ulan-ulan Ramadan na ino pun di matarima agiang kutua pangning kakaad na sabab aya maknanian na miyang gulaw lang ka amya karon si sagiang kutua kapupumangning ka si wallah subhanahu wa ta'ala mi sabab pro na kailangan kupupumangni ama siap yan agiang kaya pagalwintan aya maknanian na mapadal mo no to kabas tadirun mapadalam na kepakai adi tarimaan wallah agiang kutua pangninian si wallah subhanahu wa ta'ala antum lagi yang kaya kailangan ama siaptan na paganeron na al-ikhlas lillahi ta'ala fi du'a giyang kutua kapumangni tanu si wallah na kailangan amagi ikhlas tanu si wallah kailangan ama ka-ikhlas tanu giyang kutua kapumangni tanu wallah na magi ikhlas tanu ayabu kapumangni tanu na para busi wallah kena baadna salah kau sana antap tan si sagiang kutua ayam maknanian na diitan kapamangni si wallah leni manigira ayam maknanian na batan budi sembayang sawitir igira pekunu tetanu mia kadakadakal adi mamangni ayam maknanian na kenapa maka ikhlas si wallah subhanahu wa ta'ala kamailing ka nagiang kutua kapamangni niyang wallah na umamantia na di mangingisangisaw kenapa piura pemburo ka nagi tu dah ayam ananian nama manti nadi gugura-gura ka kagia an matru asakanian na inao mape kapamangni inao diang kaya kapamangni ni na terima wallah apupa kagurok na ilayang kaka ayam ananian na kana bepiura pengguro si sagiung potod ini kapamangni si wallah na isana na ayam ananian na pagi nang kaantan
sihira di tanu di sembayang na basta aba aya makna niyan na makaguro ka na karinoto sa aya makna niyan na giyang kutwa sambayang ka na sumasa na praka aya makna niyan na titu mananang kupang ka wallah subhanahu wa ta'ala na gupuon kana ba kapaguro na digad ing gura-gura na kepakaya mabatalian su sambayang ka kepakaya mabatalian su sambayang ka agi aya makna niyan na kesa gua na giyang kutwa sambayang ka sa aya makna niyan na kana buong pede agi to na antun iba na pimbu baka gitu na antun iba na pimbu baka Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam tigen manai ad-du'a huwa mukhul ad-du'a huwa al-ibadah suat tigen sudua nda gitu din susimba si wallah subhanahu wa ta'ala Peter wallahu ta'ala wa annal masajida lillah wala tad'u ma'allahi ahada mataan asumanga walay wallah narak wallah sumanga walay mga masjid narak wallah fala tad'u ma'allahi ahada na ubakanu pamangni sa pad wallah irim bengirun asakat salakurun aya makna niyan nagiyang kutwa ka pamangnitan na inuntan tulagu sa si wallah ka anta no mipagawa agiyang kutwa di ka pamangni si iku salako wallah giyang kutwa ka panunggan wi si iku salako wallah ka pamangni si iku mga kikaya manalamin ka pamangni si iku mga tao sanunok antun ni bana salakaw si iku wallah subhanahu wa ta'ala ginan inutumi aloy kailangan suka pag-ikhlas kailangan na ayaw po pumangniyan tanong na subus wallah da pumangniyan tanong salakaw kagi subu pumangniyan tanong na ayaw po pagagasan magay na subus wallah subhanahu wa ta'ala ikadua kailangan masiyap tanong si ikudua tanong na alla yasta'jila fi du'a giyang kutwa di ka pamangni wallah na ubaka aloka ubang kapipikiray tiga mapita na terima din ya wallah di bu pumangni yang kasih wallah bu pipikiran ka na terima din wallah melagi du mapita isa gawi anta kasih ka miara gunci sa lungan amori giyang kaya pangani natalo ka klasi paganeron na terima wallah imbagay niya ka sa giyang kaya dunia terima wallah imbagay niya ka sa giyang kaya dunia ikadua na terima nut wallah okay na adna kulaw lang ka disgrasya ka miyasya pa kaun gitu kaya tarimaon wallah subhanahu wa ta'ala ikatalo nagyang kutwa balasyan na siingka kuma sa alungan amori so panganitan na din na bon melang inun tabu ubad na manggulo latano apa kabinasa si sagyang kutwa kaya maknanian na pangnitano si wallah subhanahu wa ta'ala Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam tiyan manay ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث دأتك من والله مسلم أما من سسات من أبغني سيك والله ada misa sauguna kan dusa naguda abon misa sauga katolak sa tunganay inunta na ibagayrun wallah agiyang kaya isa sagiyang kaya telo tunagiyang kutwa telo pagaderun na imma an tuajjala lahu da'watuhu kepakai rasnun wallah agiyang kutwa ayang makna niya napangani niyan terima nun wallah na cidin sagiyang kutwa rasna imbagirun wallah kepakai gitu mangguluna ikadua wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah kepakai mana terima nut wallah nasinyan kekuasa alungan namuri run imbagi wallah agiyang kutwa kaya terima niyan si sagiyang kutwa atau ni banapang ninian si wallah wa imma an yasrifa anhu minas su'i mislaha kepakai man aad na mapanggulaulan yan amarata na inurun miya pukas kagyuto so kaya tarima wallah ko pang ninian na gyuto makna niyan na kenapa bilang so pang nitanong si wallah di gadi marataba tiga ayaw bugal buka kena kapamangni na ditirimaan wallah kepakai terima utu wallah ugaid na ayam makna niyan na si inyar kau timbagay sa alungan namori kepakai mana piura da tarima wallah okay na anto na tuy sabab na si ingka pakan buda sa ginawang ka isi ingka ginawang ka anto na sabab padar uka tarima wallah subhanahu wa ta'ala na pada penakatirun Nabi sallallahu alaihi wasallam ukiya pakatitian yan ku Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu at tigyan manay yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'awtu falam yustajib li ayam niyan na terimaan wallah supangan yung isar kanu sa taman sadis kanian aalok-alokan
terimaan wallah agian kota pangani wisarkan sadirun ka aluka adinian teruna dia kundi mamang ni wallah na diterimaan wallah upu na kau tu diterua na dia tu terimaan wallah agian kota pang ningka sabab sisa agian kota di ingka kapeng belimang ka si wallah di ingka kapangin suya si wallah subhanahu wa ta'ala kagi tu na kepakaya mi tarimau tu wallah na beden su tatalik niar kau tu asir ci niar kain bagai si wadungan amuri ginan mangurip no Allah kadua sia pentan si ku di itanu kapamang ni si wallah subhanahu wa ta'ala telua sia pentanu si ku di itanu kapamang ni wallah alla yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin aya makna ni nagiang kutwa kapamang ni ka wallah nada misa sauguna dosa naguda misa sauguna aya makna ni nakatulak satu nganai dabun misa sauga dosa dabun mita taluk kami misa sauga aya makna ni nakatulak satu nganai yang kutwa di ingka di kapamang ni sik wallah na kailangan ada bang kadusa kenapa ka dimbera dosa kenapa ka dipanulak satu nganai kasuka panulak satu nganai na kesalahan ni nagiang kutwa pangani nagiang kutwa simbak wallah dikisampai sapuro ay sabab nakagi giyang kutwa kaya tula ka iwa giyang kutwa tunganengka gitu so Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitru iyan at tigyan manai la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin tatap atat tarimaan wallah so pangani uripen si ikudanian kasaugi sa giyang kutwa panganian sa dusa nagwaya makna niyan nakatulak sa tunganay ginan penanggilaan tanu dika pakai soka panulak satu nganai ape gira diga no makapsina buta usut tunganai ka na malu ka lebat tingka soprai dika ka angka no makasi da buta ugiam kutwa tunganai ka amai ka dika no lumubat ape atuisar kanu na diplebat na dem sada na dika no makapsina buta dika no makaptenura kaji aya makna niyan na pala kanu mga atas isungay yutui aya makna niyan na malu tanusan apa peginang ka alsi sagiang kaya betatan ukap pegintau tanu si sagiang ke dunia ikapat asya pentan si ikudita no kapamangni si ikwallah na an yakuna hadiral qalbi halad du'a muqbilan ala rabbih inda munajatihi fi khushu'in wa sakinatin ayam makna niyan na giyang kutwa di ingka kapamang ni si ikwallah na kailangan asopuso ka na makadadarpa kailangan na makadadarpa sopuso ka giyang kutwa di ingka kapamang ni ikwallah ya Allah ayam makna niya natutak na giyang kutwa puso ka kenapa ayam makna niya na di ka mamang ni ikwallah okay na giyang kutwa puso ka pamikiran ka na di pupasiw sa dunia na di ka mamang ni si ikwallah ano man ay katirima wallah kailangan na giyang kutwa kapumang ni tanok wallah na makadadarpa agiang kutwa mga lawas tanu na makadadarpa mamu agiang kutwa mga pusutan sa agiang kutwa kapapalada tanu si ikwallah pakigigida man tanu si ikwallah aya makna niyan na makikinanglan tanu agiang kutwa pangni tanu si ikwallah sumusundung tanu wallah pakasasangkupan tanu agiang kutwa mga bugu tanu si ikwallah subhanahu wa ta'ala kagitu ikaterima on wallah ubaya mana niya na di ka mamang ni wallah di ka pen maningidingil di ka pen sisinga-singa ano man ay katerima on wallah makna niya nakukuha na kaaradawan agiang kutwa antunay di ba na diingka kapamang ni si ikwallah subhanahu wa ta'ala pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam kung kaya pa katitian yan si Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu at tigiyan manay pitru wallah si sa hadisul qudsi ana inda dhanni abdi bi mata nasak na tigman ay wallah nasi iya ko at tigiyan na si iku katatagu akan na si iku antangan waya makna niyan na uri penakno o pamakagiyang kutwa di ka kapamangan ni si iku wallah napipikir na ka suwallah makadadarpa sa puso ka sisiku puso ka suwallah sisiku pamikiran ka suwallah naterimaan wallah agiyang kutwa aya makna niya na pangningka isa panakatiru amya panutun wa ana ma'ahu idza da'ani sakna tigmana i wallah na pedaku uri penakan igira amya mangnira gitu igira atuna di bana makadadar pa agiyang kutwa pusutanu sadita no kapamangani si wallah subhanahu wa ta'ala na aya makna niya na terimaan wallah agiyang kutwa pangnitan so Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala na ayakat tiruyan natigina ala yamna'anna ahadukum minad du'a
ma ya'lamuhu min nafsi fa inna Allah ta'ala ajaba syarral makhluqina iblis iz qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzirin. Ayamanan yan na ubar ka makarn agiyang kutwa ayamanan yan na pangning kasik wallah uba kamarn sagiyang kutwa pangning kasik wallah subhanahu wa ta'ala sa ayama na niya na pun ko ginawang ka ubad na manggulula makaroon si ko ginawang ka sa kapumanganing ka si ko ayama na niya na kadnan ka upama kaswalla na tiyarima yan so pangniw iblis so iblis na dalawan yan adarwa ka si sagyang kaya ayama na niya na dunia na miya mangnik wallah na tiyarima wallah ato na pangniw iblis sagyang kutama sa akia bugaw wallah si sagyang kaya da si ko surga amiyat tagu sekanian si kuya maknan yan na si sagyang kaya dunia na aya panganinian si Allah subhanahu wa ta'ala na tigina qala fa anzirni ila yaumi yub'atsun ya Allah na aya maknan yan napakala na takong ka sa taman si ku gawi iya kapaguya gakiran aya maknan yan na pianganiw iblis si Allah diskan yan pasimatay sa aya kapatay niyan na si ikulangon waya maknan yan si ikumasa kapatay nulangon o anto na iba na mga kaadun na pitir wallah fa innaka minal munzirin na pedekad na tig wallah kung mga tao aya maknan yan na pekalanat na aya makna terima wallah agiyang kuto pangnin yan upang makagito na terima wallah so pangnin yan at sa kanyan na baradusa sa kanyan na dalawan yan na darwaka nagyuto na o pamana sa katanong ni di pumangni si Allah subhanahu wa ta'ala pada puna kailangan masiyap tanong si sagyang kaya di tanong kapamangni si Allah subhanahu wa ta'ala na taqwa Allah bi fi'li ta'ati wa ijtinabil ma'asi yang kutwa di tanong kapamangni si Allah na kailangan na sisira katanong sukalak si Allah na usuka pa ng gila sa dusa kailangan naman na ng gila tanong sa dusa kagi amay ka na makna niyan na di tanong mamangni ku Allah na mi pepayutan no busudusa tanong anda mana katerima on Allah amai ka aya makna niyan na di ka mamangni ku Allah urian niyan na sakana mapapenuh ka dosa di kan gulaula sa kadustaan na anda mana katerima wallah si sagyang kutwa aya makna niyan na pangning kasih ku Allah subhanahu wa ta'ala pitur wallah innama yataqabbalu Allah minal muttaqin aya buat terimaan wallah nagyang kutwa pakapun ko mga tao ang mga laisang gila mga tao ang mga laikalak si wallah subhanahu wa ta'ala na ikadua pedepan aya makna niyan siapan tan si ko kapupumangnitan si wallah subhanahu wa ta'ala an ya'lama ad-da'i أن من أعظم أسباب استجابة الدعاء الكسب الطيب kato kawan o di imamangni ayamia kalala apke sababan sakap terima awallah si iku dua na suaya makna niyan na kasusukat sa halal kasusukat sa limpyo giyang kutwa kasusukat sa aya makna niyan na haram napke sababan utus sa dikaterima awallah si iku pangnitan gitu isu Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi teruyan ku kiapa katitianian ku Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu atigian manai ayyuhan nas innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba hey mga tao kanu ating manai Nabi sallallahu alaihi wasallam mata naswallah nasuti nada terimaan yan arwar sasuti wa innallaha amara almu'minina bima amara bihil mursalin nagmat anaswallah na ini suguyan kumya marateya sulagi uri nanganin ini suguyan si iku mga rasul gina ni katur wallah kailangan na agi swallah na matanus swallah na suti na ayat terimaan yan mambunagi ang kutwa suti na ubang kasaugi sa haram sutamukka akasabapan sa dikaterima awallah si isagyang kutwa aya makna niya napangning kasi ikwallah ya panutul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kutwa sa katawa mama aplela kau sa disirto masa salapota aya makna niya nabuta si isagyang kutwa din yan na anto na inibana kaplela kau niyan sa disirto buringan sunditar niyan ibabayaw niyan aliman niyan sa kautuan di niyan teroon ya Rab ya Rab ya Rab kadnanakan
di maginuinu si iku Allah subhanahu wa ta'ala sa kapumang ninian ku Allah. Pitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam tigiyan manai mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu la. Pitiru Nabi so panganan kanian na haram, so panginginom niyan na haram, sunditaran niyan na haram, naguaya pa na ini kau yagian na haram. Ando manayatib Nabi sallallahu alaihi wasallam ikat terima asih ku pang ninian. Giutui aya makna niyan nakapanang gilaitan si sagiang kaya, aya makna niyan nakapanam ka haram, apian tunay buntan niyan na haram, atamok pian alimbut ka si iku salah kawataw, anta ka miriba ka, anta ka minder mataka, anta ka nganinsan, apa kapu niya na haram kesabapananan si sagiang kutwa, aya makna niyan nadika terima asih sagiang kutwa pangningka si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Giutui kailangan tanu agiang kutwa kapu penanggila tanu sa, aya makna niyan na kapenanggila tanu si iku mga tamu ka haram, ka andi kerna giang kutwa pang ni tanu si iku Allah, andi kerna giang kutwa pang ni tanu si iku Allah, antari maan wallah nama parulitan wagiang kutwa, aya makna niyan nama pemangnin tanu si iku Allah, maparulitan si sagiang ke dunia na udi na si itan maparuli si isa anungan amuri. Nah pada pernah siapan tanu si sagiang kaya di tanu kapamangni si iku Allah na an ya'lamad da'i anna min mawani'id du'a tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kailangan nakatuko ng pupumangan ni pedesap kesabapan ko pupumakarn si ko pangan ni nagyang kutua kibugakan si ko kasugu sama pia nagusuka sapar samarata. Basta ay begak ka suka sugu sama pia, ibegak ka suka sapar samarata na diterimaan wallah agyang kutua pangningka. Kailangan aaya makna niyan na antun ini bana lalayong ka pesugu sama pia nagupsepar samarata kasan isa sarta wallah agyang kutua aya makna niyan nakaterima wallah si isa agyang kutua pangningka. Giutoy Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam ko kiya pakat ite niyan si iku Hudzaifah ibnu al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu at tigiya naman ay walladhi nafsi biyadi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikunna Allah ay yab'atha 'alaykum 'iqaban min thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Peter wallah Rasulullah atingina ibadad na tingin ko so ginawa ko na si isa tanganian kamata na tingina isugu yudin sumapia odi na isa pariudin sumarata odi na ayam na niyan na mararani wallah na suguang kanunian sa ayam na niyan na kabinasaan apuun si irkanian na orianian na pupumangan ni kanu si wallah na didin terimaan agyang kutwa ayam na niyan na pangniyo si wallah gianan mga uripin wallah kailangan akapananggilaan tanong agyang kutwa ayam na niyan na mga lalangan wallah nagugyang kutwa katatagutan si sagyang ke dunia na makaswatan si kuwaya makna niyan nakasugu sama pia nakagukasapar samarata kagiso kasugu sama pia nagusukasapar samarata na misa sartasan suka terima wallah si iku pangnitan si iku wallah bata dilaburun agyang kaya kapapadan tanong sang kaya aya makna niyan na ulan-ulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.